Sana salallan ihrege ki hetineni kündü nehlik bit oqtaqtıra tıkmanı acıtıra o basta bollah küreçüler bit nehlik bit bastыңтан bastыңы жоно сергете. Открывая праздник, нам хочется сказать слова. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Добрый вечер, дорогие друзья! Бүгүн бигени элек битигере чулуттаны чулулары, бастыңтана бастыңнары честир, үгүскө кубулай буду жогун ики хатос кой будунана. Бука барагытыгар итистиң эгерде болгон. Ағынырары икки тыгынча сүппесылы бигени элек битигере, үгүс элбах ситихини ағалла. Бүгүн сыл түмүктерин этери тураммат. Мактанабыт бирдин элек бит оқтоғыр, эдер ичапытыгар. Ага састак Джаммутугар. Дорогие друзья, вот и подходит 2020 год. Хоть этот уходящий год был нелегким, нам он оставляет множество незабываемых дней и минут. Внимание на экран. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на традиционной церемонии награждения итогов года «Десятка лучших».
Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования Шалагонский наслед Захарову Алексею Николаевичу. Осылла колонна элеген локтоктора аргытын келенер 2-нче сүбе 5 сылны солонна элеген муниципальный терили жалтатын онна туз бемалтыктан 2 төлөннак агабдеттин теретебитин көңүллө. Анарер 2-нче сүбе хылга бинелик 110 саан $. Луки Семен Григорьевич Алексеев усола устроить сүбе саан $. Билетер юбилейді адатларынан болуптара. Элбах тәрәһіннер бараларыгар биһиги биддылақтар бұд әйге үз көмі болу құтугар. Бұ тәрәһіннер сүбдақ шүвегдеш онна бұл пандемия кәмігер төнедағына онлайн режимінен болбутын ехін. Үз көмі болу құтугар ес үрақпеттен мақтал бұтын тірердер бүтін көңілі. Ұс ола ұстыравыз атығар, кенеге таққарығар. Кене оғылары, сенлері, үз көмі боланлар сүді ден атта кенеге бәшәтінен таққапытығар ұсын көңіл бақан мақтал бұтын тірердер бүтін көңілі. Кайы 15 сылығар ветерандар бітен, сері, тыл, үлі ветеранларын барытын честен, бұл сылғаттан кенер сылдар боларынан сөвәстен тоқ бар, кенерге бұл қомтабытын ұрамбыт, кенер олықтырғар, бәр қылдарынан көмәлі сататы біттен білетектен мағарабыт. Онна кенерге, конечно, бастықтан тұран ровияны, онны сөдағыны оғылырын, сендерін, қос сендерін өлді күлді, оны дұлдақтық құлағыларға мағарабыт. Бұйылғы сылға өлеутер ылымыт бұланлар бұд барыта толылар ден әтияқтан мағарабын, ол құрдық бейге бұғар сылларға бөйлекті бейгер үтіті системетін оту көлбаға келеттерге олықтақтар тұрысылықтарын бұйып келер дөйет. Өр сылларға оттур сіз бітін әбе көретін бітейін тары ұлақан проблема болын тұрбыта. Кайы сылынан бей сәрі ветерана Прохоров Николай Васильевич сәриге бар бұд көлбетігер Стелла Трорулынна. Оның тағынан бөлеліктігер бұл оғылыр бұтығар анан деске площадка бұл бүтін арыстия программа қыттағымыз өлі асылерді үттен әтияқтен бағарады. Оннықтың үнер сылға барығытығар самый главное здоровьяны өліғытығар өріғытығар үрдіктен үрдіксікейіні бағарабыз. Онна келер сылға, үнер сылға өсті күшкертім сәмет бірге өлі еқайын ден аңырабыз. Өсті түгіл барығытың саңа жылынан За большой вклад в организацию и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции Российской Федерации благодарственным письмом главы Республики Саха-Якутия награждается Тарасова Тамара Рафаэловна, председатель УИК номером 184 Горного района. Большой вклад в организации и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия награждается Захаров Семен Семенович, заместитель председателя УИК номер 184 Горного района. Большой вклад в организацию и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия награждается Ефремова Маргарита Васильевна, секретарь УИК номером 184 Горного района. За активную жизненную позицию и участие в реализации проекта «Мы вместе в Горном Улусе» благодарственным письмом Общественной палаты Республики Саха-Якутия награждается руководитель корпуса волонтеров Шалагонского наслега Дармидонтова Зардана Егоровна. За активную жизненную позицию и участие в реализации проекта «Мы вместе в Горном Улусе» благодарственным письмом Общественной палаты Республики Саха-Якутия награждается волонтер отряда Шалагонского наслега Колесов Эдуард Яковлевич.
Решением комиссии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия присвоить почетный знак «Отличник культуры» директору Шалагонского центра досуга Захаровой Нарые Дмитриевне. Решением комиссии Министерства культуры и духовного развития Республика Саха-Якутия присвоит почетный знак за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия воспитатели ЕСОЖ имени Сава Ивановича Тарасова, Корякиной Татьяне Иннокентьевне за вклад в социально-экономическое развитие горного улуса, за достигнутые результаты в реализации проекта по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Почетной грамотой главы муниципального района награждается воспитатель детского сада «Ромашка» Александрова Туяра Николаевна. За вклад в развитие сельскохозяйственного кормопроизводства, за добросовестный труд в строительстве изгороди участка ЭБ, почетной грамотой главы муниципального района Горный Улус награждается Лукин Николай Анатольевич. За большой вклад в социально-экономическое развитие Горного Улуса, за добросовестный труд в реконструкции квартального котельного участка ЕРТ филиала ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, благодарственным письмом главы муниципального района Горный Улус награждается сантехник горного филиала ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия Павлов Андрей Ильич. За долголетний и добросовестный труд в сфере здравоохранения и качественное выполнение своих обязанностей в 2020 году в условиях повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Шалагонского наслега. Почетной грамотой главы муниципального района Горный Улус награждается фельдшер Шалагонской врачебной амбулатории Лукина Ульяна Николаевна. За большой вклад в социально-экономическое развитие Горного Улуса, за добросовестный труд в сохранении исторических ценностей, благодарственным письмом главы муниципального района Горный Улус награждается Тимофеева Елена Петровна. Почетная грамота Управления культуры и духовного развития муниципальный район Горный Улус награждается Васильева Анастасия Петровна, художественный руководитель Шалагонского центра досуга, за плодотворную работу в год патриотизма и 75-летие победы в Великой Отечественной войне, за личный вклад в развитие культуры Горного Улуса. За вклад в социально-экономическое развитие наслега почетной грамотой награждается Васильева Анастасия Петровна, художественный руководитель Шалагонского центра досуга. За особые достижения в учебе, научно-исследовательской и общественной деятельности стипендии имени Семена Петровича Данилова лучшим студентам Горного Улуса в сумме 5000 рублей вручается магистранту первого курса Национального исследовательского университета Дичковской Марьяне Михайловне. Күнде бирдей дулақтарым. Әйгетнен барғытын кәлін ехер 2021 сылынан итетік істенік ағардалейбін. Бағарабын үліғатығар олық құтығар үрдік сетихилері ұялджар қомайыр дейіні білімен жаллақ болын. Ағарданы күтті Дичковская Марьяна. За активную жизненную позицию, за вклад в социально-экономическое развитие Шалагонского наслега, за многолетний добросовестный труд в сохранении исторической ценностей, нагрудным знаком «Активный гражданин Горного Улуса» награждается Тимофеева Елена Петровна. За активную жизненную позицию, за проявленную инициативу и патриотизм нагрудным знаком «Доброволец Горного Улуса» награждается волонтер отряда Шалагонского наслега Сидоров Евгений Романович.
Диплом победителя в номинации «Лучшее учреждение культуры среди муниципальных образований» присуждается муниципальному бюджетному учреждению «Шалагонский центр досуга», директор Захарова Нария Дмитриевна. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается муниципальному образованию «Шалагонский наслег», занявшему 4 место по итогам комплексной спартакиады среди наслегов, посвященной 2-летию 21-ми играм Манчары в Горном Улусе. Начинаем торжественную церемонию вручения муниципальных наград главы муниципального образования «Шалагонский наслег» по итогам 2020 года «Лучшие из лучших». В этом году номинантами становятся 10 лучших выдающихся граждан наслега, те, кто внес свой вклад за развитие в жизни наслега. Номинация «Лучший студент года» присуждается Румянцеву Александру Ивановичу, студенту 3-го курса Северо-Восточного федерального университета. Номинация «Лучший волонтер года» присуждается Дармидонтовой Сардане Егоровне, специалисту сельского хозяйства, муниципального образования «Шалагонский наслег». Номинация «Лучший спортсмен года» присуждается Павловой Екатерине Платоновне, члену сборной команды Горного района по настольным играм, победителю Улусной спартакиады. За большой вклад в социально-экономическое развитие Шалагонского наслега благодарственным письмом главы муниципального образования «Шалагонский наслег» награждается глава крестьянского фермерского хозяйства Захаров Павел Никитич. Номинация «Культура» присуждается танцевальному коллективу «Чаран», победителю республиканского танцевального конкурса. Номинация «Сельское хозяйство»
Присуждается мастеру СКПТК «Горный ас» Шалгонского маслоцеха Алексеевой Надежде Кирилловне. Номинация «История наследия». Присуждается книга «Судьи». Автор книги семья Стручкова. Номинация «Лучшая организация наследия». Присуждается модельной библиотеке имени Татьяны Петровны Савиновой, победителю республиканского конкурса сотрудника библиотек по популяризации творчества Ивана Егорова Горного, заведующей библиотеки Бармидосова Анна Ивановна. За высокие показатели в сфере учебы и за активную жизненную позицию в жизни наследия улуса и республики номинация «Достижения» присуждается Васильевой Татьяне Алексеевне, учителю физики, обладателю Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Андреева в области педагогики. Номинация «Семья года» присуждается семье Николая Николаевича и Августины Михайловны Захаровой. Дорогие мои коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Этот год был непростым годом. Мы прошли его с испытаниями, прошли все трудности и вступаем в новый 2021 год. Впереди нас ждут игры Манчары, впереди нас ждут большой успех и большие свершения. Желаю вам огромного здоровья, счастья, радостей и много-много удачливых дней.
барытын саргалақ саңа жылы салалан кәлбітінен бітейді істейіне ромашты детсат коллективін атыптан ағарды дейбін. Бұл 2-түйінча сүлбә сыл дейін әдептігер, үлі сәлбәқ сетежейдер, сеттеген кейін кәлілер, ол күрдік бейбей детсаттығыр әне бейді оғылар бұд, оны педагогтар бұд, ара сәлбәқ үлілері тәрейенлер, бейді оғылар бұтеме республика, ұлыс, арас күрәктәреген сетейләқтер күтінілар. Нәйлер күтігер, болар бар тәрәңдерге бейді сақтыр үлеліктері, әне үдіс әйе қолықтақтырын күрдік, партияр тұттан үз кеме болылар ден санайды. Бүлгі қылға Россияға наука орна технология сылынан атын сақахегер экология сылынан білдерілді еге түркілері көте еттілік. Ол күрдік бие оғылар бұд, аңдастан тұран ұтсат оғылара тұрттан боларғар әлбәқ үйлер үтіллақтара, көмелер бар бұлақтара ден әрәлді ұлақан. Бұл қамсыз кәмегер еге бір білділақтырықтығар, саңа сылынан бағара бұд, үгіттін үкірсетежілері, күтамық дұрогияны, үдалгер өрәққатығар бары үсінеге. Дұрогия сұрағыларының сіләстен бейге бұл бедеран дәнеттіріктігер, бары бір бөлділақтырықтығар, дұрогиятын көрінің сұрылықтақ болуын ден баға санаптың әділік. Maqtalım, ületsem, öfkebit, meni yürüm nara, minir ömütlara, eyyek yanalar, ederekene taslar var, meni yürüm nara, eyyek yanalar, ederekene taslar var. Kırda qoğusas bir, külen veren as bir, talağır kırdalı bir, tutundan sandar bir, mini yürüm kümlara, minir ömütlara, eyyek yanalar, ederekene saslar var, mini yürüm kümlara, minir ömütlara, eyyek yanalar, ederekene saslar var. Keremek keskilgin yörgete simivin ütsengey ilgağin yükseten dihebit minirim kümnara minirim ömütlara eyyete yanalar ederekene saslar var mini yürüm kümnara minir ömütlara eyyeke yanalar
дыллахтарбын, олоғынум нәхилеген лоқтоқтырым. Бұқы барғытын керен хер 2 тыынча хүрбе 1 сылынан үйерен көтен долгуян тұрамын ититік стигник ағырда дирбет үмілен. Онытта келер хыл барғытыгар әтеңе болуыну, дұробыяны, же кергенетігер или әйені, жолу хоргуну бағарабын. Онуттан әхигини ырақтан көрөммөт бихиги бердестәхі долордар бұд, әхиги стихидер гидеттен, күнняғы үйрүйлер гидеттен, бардыттан тәвістәңе үйерсі олара бұд. Онуттан күрук әйеқә дойдубыт жонугар ылжабыд. Онутта баргытыгар келер сыл үтүйөнү керенер ағалын ден әғардебін өсті түгіл дердебін. Күнді bir дойдулақтарым. Әхігіне келені her саңа сылынан итейді істенлік әғарделебін. Әхиға бағарам еті кытанақ дробияны, үліғатығер стихилері, дробай болуң, жоллақ болуң. Саңа жылынан, саңа жолынан. Бастаулах сұлығын әйлеген ұлықтақтыра, bir дойдулақтарым. Әгіне сарғылақ саңа жыл кәлбетінен ититик истиңнет, ис сүрақ біттен долгуян туран әғаддалибен. Бұл саңа кәлбет жыл әйәқа әлбәқ өрүйіні көтүйіні, жолу соргуну, онна баға санағыт барыты толарғар бағарабын. Доровай чеген чәбдік болу. Әйәқанан миныллыбын Исай брызгалап дойдум жонаден ырытын. Elehiye sığcamın Deybete günler be Doydum canım bulanmın Yoluma bunu veredim Yenilerdim bir gün köşör İnye salgı sikkere Koy vakta ön koca Kadınların sitsere
Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Aktan çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Aktan çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Eğer deli sıcağır İşte kerem içer dere. Sarı kazgın, ayıl katın, bizde geldi kurduklar. Çellaklo boy, ıtısların, İge tutakır baktına. İti hanım, uğulta, İye selben ergiller. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Hasta çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Hasta çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Elehiye sığcamın heybete günler ber. Doydum donun bulamın yoluna bunu eredim. Diniler din, nigin köşör, niye salgın sikkere. Oy otok, ön koço, narın katın sipsere. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Altta çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Altta çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Aktan çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Doydum canobu habaranya kurduk acıtlar. Aktan çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Akta çoktan körsüzdür aniyen kurduklar. Күндү нехелек бит олтаптырын, уанна gözüklerin, ehigini barakatın sana cılınan, sana sılınan, Sana yolunan. sana sitihilerinden, Eğerde! Sirge taptal, jongo taptal var bu ölücüm. Mağarabım kün sirger seri ölücüydü. Olihin bügünemi eye temin kendim bu coroke yılları. Olihin bügünemi eye temin kendim bu coroke yılları. Sirge yollar olururtum ama tok keli yonga yolu bağırırdım ama tok üzlenmeri.
Olin bügünemi ehye keramin kellim bu coroke yılları Olin bügünemi ehye keramin kellim bu coroke yılları Aptalları Argıstan'ın taksar günü görsör yol Küerre geydin seherger küteriyle dindirgen Olihini bügünemi ehye kemin kellim bu coroke yılları Olihini bügünemi ehye kemin kellim bu coroke yılları 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 Күнді ғаллар бұт құлағын нәхілеген жаны әркеті. Әйтіне барғытын бұл кәлән ехер сарғыла қаңа жылынан икетігіз теңнет қағарды лебен. Оны үйлер ғылға бары бағахан алағы барта толалдырғар, үйәрі ғарласпатығар, ұмытымларғар, жоллақ болың. So
Солован Нехелеген олықтақтары. Әйелі бұл кәлен әр 2-1 сылынан кыржақты хебеттерін атыттан 2 естен әғарды. 2-1 хүлбі ғылға бар болып мероприятияларға активный кыптыйғы теген жерін мақталғытын тірерді бит. Онда кәлер хүлбі 1 ғылға, 2-1 ғылға өсті түйіске түмсүйләқтік барын болар мероприятияларға кыттан дұровай чөл олау бағарабын. Daydılaktарым, дайдым жана оғаттарым бұл кәлбет аңа 2-нче сүрдәби сылынан итеестінне кәғаддәлеппін көңіллән бағарым әтә баргытыгар кытанақ дұрубияны жолу соргыны бағар бұкыт барыта бар болдun толкуйда бұкыт ола көрдun сана бұкыт сатаны сәріпті. Ондықтан бұл аспыт жылбыт барыбытыгар Ярхан ұстық астады болар аттан әтеңге барыта болуға ден әрінебет. Онна кәдер сыллаттан қас бидді бәйіғытыгар ағалын әрбақ үйріні, қатшыны, оннаттан тапталы еқада. Оқырдығыттан бары өсірігін жоллақ болын, ғалжыман қарсына жан. Красавцам, хата ханга хакуанарыллан үсердәкпин. Хата күн үләһә дә яқырдыктар. Хандар мәтәләдин бар булыкта. Вай, манда авыз такрахе вай бе бастың местә булыкта.
Melania. 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 Melanisko. Sekarang ini kita ayo kabar sanda. Minggu kita restoran harus. Sekarang si jangan merasa minggu kita tur siapa sanda. Энмигин маланискагин деме. Мини якамаланнак бе ботакпын. Манна мигин кимерен ха чүтик аттате Милания диен. Min yattautu, min attautu, min attautu. Bitti bit. Günürehen bulcahan. En bugün diyene bak. Oh yes, Melania bugün neydi? Bitti. Taksın. Bartayın hürgettin. Mümkün yattaydı mı tabii, mümkün mü tabii. Çağ barın kayakka, sana beyde yakka, kimiyeti hospital uluyor oldu. Tuolta kahviraatın. Kadde oldu to? Bir köy batıydı tühen işte. Soğudan bartamıyorum. Kadaya. Tuğutu yatın o. Biraz kıka sevdin diyen. Bir soyuktandım diyen. Sevki. Min bugün min bu tühe takpına üzerinde yapın diyen tühe. Şimdi bu. Erendim olarak. De. Kolon nihilin koloktoqtorun yıkıylaktın. Onun örgütleri bu kabargıtın sargılak sanı yılının 2 tınınca süzbe 1 sılından çaran jaksalık günsülerin adıttan 2 istin ağırbetin kediri. Bugün bihihe yürüpine bugün bihihe oğulur butular ene bir gitti üşüge günü belirtiydi. O kurdum bihihe sorun ayı ızdar. Sanı yılları yolkabıt aksiyetin bugün ebillerdik bit ol sümüğünden bugün bihihe İhilektik oğulurlar, gençelik çatlarıgar. Kadarıklar tüketiyetpe. Bu bihihe ızdar aksiyetiler. Sorun ayı Kolonsun dürüstler, koraklar, vergileşler, kolları, bihi bir de yulaslardır. Onu tenge, solğan milletten dürüstler, vergileşler kolları, urbaniyet, kırgıtlardır, olaslardır. Bunun ayı bihi bu aksiyetler kısallar, kilinler sütler, hoşugen, kilige aksiyetler, sütler, dostları könülü omurulur, onun bilginlerge maksallıkın getir. Ondan barıgıtıgar bostanı ünlük sıldı. Doktor işgeli керени сырдыгы бағалады. Друзья, это был тяжелый год. Наступившим 2021 годом. Всем здоровья! С Новым годом! I'm alive.
Universe as we won't shine in the lead. Feel the whirlwind every time. All the diamonds in the sky. You were shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. All the diamonds in the sky. Ask for a sign that burns. Energy of summer rays. I saw the light inside to shine bright. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I'm too high, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, what a beautiful like diamond. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. What a beautiful like diamonds in the sky. I'm too high, so alive. What a beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. What a beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. What a beautiful like diamonds in the sky. Сегодня мы поздравляем не только победителей, но и поздравляем их родственников и родителей. От имени всех организаторов этого мероприятия желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Sevgili bargıtının ünlere erer sana sunulan etik istenik eradenibi. Onlar gelecek yılda bu kadar sidik hidi bağlamı.